کامپا داره شکرانی پناهبران روشهای کردستان سالوگرای که کوچبار کردن اندامکی پدکستی هاتل دارخستن ده لکامپا داره شکرانی سالوگرای که یا کوچبار کردن هیثم اسماعیل سلو اندام انجمن شاخ یا پدکستی و به بجداریا اندامین پدکستی و حوال و مالباتوی سالوگر هاتل دارخستن و تیده بحثا کسایتیا هیثم و وفاداریاوی جگلو پارتیاوی ره هاته کرن جوان کرد هیثم اسماعیل سلو دما کل مالا خواه کارکی مالی به چرخی دکر و چرخاوی لی سکراوی کتو ده انجام ده جانا خواه جدستا هیثم خلقی گنده خراب رشی دورا آلیان لروش آوای کردستانیه تمنیوی نزیکی 35 سالا بون ماموستای آستا سرطایی بو لی دوستانا کامپا داره شکرانه إيرونا يحصل لسر وغفرنا وإذا الباسويا أو دهانا الناس بلندنا بجبالها وكم روبك يخلي لسر شاندا حسنا هبار وستفا وشاندا لنبي نريد كسريش وهالكسي هبال الفيشر وكوكو محيسن ناس كريم رحمة الله هبالك جالات هبالك پورتفالور جنیز و پیچوا کا پناهگی مذهب دور کارگری خودک چالاک بود خودک جوا خودک سویپیر من پارتی بود نمازی پارتی نمی دور کارگر و نمازی کاری خود تجاری چه ساعتی نگه ما مستحیسم کسی که توانا کسی که سوز کسی که امریکایی بیش و نغالی که پورتفالور ولسيئة وضع القرآن كل ذلك ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جوان كسر حتى ولا حديث هو السر ترانسيل وسر نوباكيه وسر فردوانيه وسر فردوانيه وزانيه أصل جانب مهربانيه ولوانيه قديه سافر فور الله تعالى دوانيا كنت بخشني وي وبشتا بشابكي هيثم قرنكي قد مفير ذكر ورحسنا دار شكرا قرنكي دل إشارات رحسنا قرن قرنكي أغير اجتماعي دلن بهيج دلنكي تنسوزي حوالي قومي ناصي ساعتين ذكرنا قبل حوالي قدر نعم معلومات قدر يعني مروج قدر براستين أجيء حنا أجيال شيء هيثم جلك ما كاركي بيروز بحفركر طموحاتي حوالي هيثم نمحدود بون براستي تخست كاركي بكي كاركي وجعلك نقلكي باش ليه أم براستي أم يعني أم خمجين دچونا ويدا وصدر رحمة الجورا ويبي وإن شاء الله أمريكا هيثم بقرن لسردي شوفا بيروز أمريكا برزانية نمر جي نفعلا يشكرش خديرة وتبدا ساغ من سريك مسعود ساغ سري هبالي تبدا بارتياوي تبدا ونحمون قريم علينا والحمد لله همرين جهوي ديا وجهوي نفعلا